sejatine jeung sampun suwi meunang merasa sarengke. Pas apa nanti deh? Ge kayen Dari napi? tunang sareng juga. Gumulan, meta napi niki? Aduh sucingakeun biang senang pisan rek lahina makin. Iya dia. Puniki lahina sare senang titian. Duaning rengalah mangken lahina pinih. Senang, pinih ati, pinih membuat bagi titian. Seneng membuat meta napi niki? Niki biang. Puniki biang. Mawinan titian senang punika gumurian jadi ngajakin ke cunduk sareng biang nyani. Sampun suwi ragane nyanjang. Nanging mau presiden makin jadi kelaksanaan. Sira nih kagumurian. Punika calon kurenan titian dia calon mantu. Oh. Jung, birangan nuhun Jung. Iki mah buat bisa lah Jung. Okan aja gumulan. Punapi nih kagunglan, ipun sampun kentan Kentan kita napi Jung niki. Gumulan jadi makerab Jung. bece nih ke yusanipun sampun pantas untuk mekerap, napi pikobatnya. Aja mataken. Iraga satupnya alon-alon mancing lima mantu. Dia ngenten kayun madure mantu tuare. Dia ngenten kayun hidup laras kadi makin. Aduh, biang nenten presiden nih kang ngajung napi manah biangnya puniki. Dia ngarepin gumulan ngenten aja nasuge. Jika karena yang raga boleh tertetanya nih. Oh, jadi kentan calon iraga niki punapi. Biang nonton unik. Punapi gumurian niki. Oh, gong rian wastanipun Cingana, dari motornya penindah raga tiwas. Tiap kayun madure batu tiwas. Biang. Nggih. Swastiastu ya. Swastiastu. Sira niki sane sareng. Titian muasel ninggalan. Niki dong ulan. Niki calon mantun biangnya ini mriki lengnya demen. Niki mriki. Mriki oke. Nggih. Biang, bisa nih cerita yang gune. Iraga jadi ngelaksana yang periwahan yang biang ini. Iya ya lamun kenten tapi cening sampun mangsang puniki ring reramane gumulan. Rencananya tiang sareng biang jadi ke puri gumulan nih ke biang kayun. Iya ya lamun kenten dia nak starte nyarengin cening sane utama cening lan gumulan bahagia. Ajeng, mriki nuhun Ajeng. Punapi biang, punapi niki. Bentan napi sarang gong biang niki. Ajeng uning, Gung Rian nih ke. Pokoknya Gung biasa setuju ya Gung Ulan ganti nganten aja Gung Rian. Halo numun, bawasan sarang ngajung numun. Uniki Ajeng. Yulan. Yulan. Yulan.
Benten api raw mriki. Yang ragu mulan jeung Awas senadi ben ketemu aja Gunglan sampun ka ataban sareng nak sugih secara awak tiwas ka deui. kewatet yang tresna sareng mulan. Tresna awak ka mamar okang tiang tresna. Ka deui. Ya nenten kayun ka ning durung boleh kecunduk sareng mulan. Cai mula sen amangla. Sing nya cimekat. Ampun nang Gunglan diam. Ampun mata ibu mriki sareng. Napi dados kene, napi angin ragane pikompet. Narto. Ragat ke kene keadaan raga, napi malih raga nenten medue napi-napi. Nggih yen kene sampunan malih ngarepin Gunglan. Biang. Yen cending nenten kayon sakitina. Nih. Semogi aja kari benten nomornya nih. Semogi aja dorong Maliana nomornya nih. Oh, agat nih. Sampun ketemu nomornya. Sosiastu. Senang pikir. Kamu sukses niki. Oh, tunggu aku. Kenapa netro? Gak terlalu becik niki. Dia jadi mau sang ini hal penting. Bersidang iraga kecunduk kenyang. Oh, ini kan menak ada kesan kan banyak ketemu. Di samping kita sampun urusan dari Samuel. Kita napi nih kayak pun sulit kan ketemu. Ampura sampun ngambil gara ragane. Yang mirengan okan ragane sampun pilih. Capti nih. Oh, nggih, itu satu ya kan dia sampun pilih sampun mungkin urusan jaga sendiri menarik urusan. Tapi serang kan gung pun buka tuna sampai ke baca. Nggih, yen yang menduwe oke bajang. Oh, nggih, kenapa sampai ke baca pun? Nggih, dipun patah sampun pilih. Dan tujuan titiang puniki jadi ngentepang okan titiange sareng okan ragane satriya nika. Oh, nggih, kan yang mau sang gung serang bisa. Oh, nggih nggih. Terus napi tentang pejabat perusahaan ya. Soal untuk ngurusin perusahaan itu mengalah gejala. Terus tumben takkan ganteng. Ampun tapi durung. Durung pak. Oh, ampun malah ngarang bapak wonten calon. Sira. Gumulan. Jo, terus suwe tak tahu Jo. Jakti Riki to mas teh. Jakti ragane tahu Jo. Nenten napi nih dia. Nggih, dipun jakti rau. Nyantosin manten. Oh nggih, niku ipun kecingan. Ipun sumber rau. Sampun suwe itu sih. Enten je titiang sareng keluarga titiang yang puniki. Oh nak kadriki. Nggih yang. Ye, tak suwe. Ampura. Kalau dia kan dicek.
Jangan Ricky dong dia. Oh, Niki sani masuk itu Satria, ganteng ya, cocok sama jelas. Tentang nabi Niki bilang, itu cuma suara jelas, kenapa suara makan? Ricky, sana wastani lo ulan. Ricky kan pada sarang wasta. Kan sana sampun kejuan di sini. Oh jadi kentan pergi mending di desain gumulane. Emangnya banyak. Terus kemudian kerja ulang sama ini. Oke. Gak Cina. Yang mana dan laki daman. Udah pasti hidang mah katanya yo. Setuju. Rian, terus ini nanti kan bukan itu, tapi kan rasa orang pengulan. Bulan lagi ke tembang sama ayo. Tapi nggak tepat, kenten patut. Napi ti kobat nyani nyidang ke kenten. Napi sana kirang saking Rian. Menapi hal niki wenten. Jadi ke tembang. Bulan jadi ke tembang sarana rumah sana sini. Jadi sadin penyoroan. Tapi hasta sutro. Neten patut, patutnya nih niki kasodet. Tiang neten suku, yeni ngantos pengulan, jakti kehilangan kastanya nih. Jorian, ajong niki. Kenapa ini kayak ulan? Kenapa nih tiang ngakin niki go? Udah bisa jodohan sama anak sama cucu. Minta neten pelih. Kamu unik kan? Jadi kamu sarang anak cucu jadi kehilangan kastanya nih. Dia dari yang sampo demi ke nangis tiapnya kamu sudah membuat rapi-rapi yang warna kuat ayat ajung dan biang tiap yang tak tersitu dan tiap tengah malam ayat terdapat balik Kenapa ini kayak ulan? Ge ulan lagane nenten pantes ngopi dipun ge ngopi dipun kum ala pisan ngopi ge menekadi raga patuh Kurang ya, raganya seru. Jangan ini jadi manggil calon istri yang berkentan. Tapi ke tempat raganya. ya lu kaget banget aduh kalau nalo na yang memargi kecingan ada ngajang aku rat jangan pengingat ya ya asalnya tepu aja anu ngorto ajak target radonya lagane gen jadi pakona terus yang lepaskan sudah pesanan kone pesanan tiangnya dari sini ya dari ini sudah sama masak dayu oh ketimpal tiangnya putus satria dan gonggulan oh satria dane itu napi itu pun sopan kantepan napi anta banget sira sana sampun ngatep ini pun kali ajung sarung yang gonggulan asalnya tuh pun kok kagoy ane nekak tidak sampai waktu kebajang tuno tuh keleng polone napi keleng pun mau saja keleng temen dayut kan temannya dayut yang sama pandit yang ngehot Yang tua cakep nonton menghalangin rencana gue. Menang ya menang sabar. Gitu mau. Kayak nak nikah ngai rencana angin perjodohan itu banyak. Biang, tiang melancaran dulu nggih. iya Jo Wah, Ci. Tadi
Ini jelek kan lancar mah bos. Dia kan ini. Ya itu Numi. Halo? Nanti nanti dia. Halo Geulan. Ajung saya Geulan. Napi? Satria. Sebenarnya nih Ajung Jong Ria. Jong Ria. Enggak. Ini lagi. Mana pira kan ini? Iya Jong. Tiang. Murah-murah aja ampun. Jong sampun bianan makin nih. Jong. Kayu itu wali sange. Sampurna nih. Ya sampun sarang nih ya.